Hello, Mumtasedu. Welcome back to The Reality with Dolphin, and I am your host, Dolphin Mashite. If you are new to this channel, Mumtase, you already know the drill. Just click the subscription button. Do not forget to share, like the video only if I am your tea. Anyway, with me in the studio, Namhlanje, Kenali, my makeup artist, the one and only Tlalani, Si Isa, and who else, Mumtase, Lemutsabaka Yang Zoto, but not today, Kilometer Mazingelela, all the way from Bushbuckridge. With that said, I'm gonna give them the platform. You're about to introduce the bona ka bo bona or lo kgone ho tseba hore na ke bo mang ba tswa kae, for those who do not know. Hello, Zoto guy. Good thing. Moshapo. Yeah. Hey, it's Zotapo shy guys. Anyway, if you don't mind, I tlhalosetsa batho hore kwena mang o tswa kae. Yeah, kwena mang o tswa kae for now, and what are you doing for a living, just for now nje. By the way, Kena Chanel Madlope, Mm-hmm. but most of the people knows me as Mazingilele Mm-hmm. or Young Zodwa. Mm-hmm. I'm from Bushbuckridge Castle. Mm-hmm. So I'm a stripper. Okay. So I'm a stripper. Okay. And Tlalani Isa, kindly introduce yourself to batho ba ka ba ile hore ba o tseba bang ba no kwa ke re claimed by Tlalani Isa handa ba tsore na motho ke mang, who's behind the face. Please introduce yourself to the public. Dumelang guys, ka lebitso ke Tlalani Sisa. Ke ngwanyana wa skincare, ngwanyana wa di-plug, ngwanyana wa strata. Guys, ha ke re ke ngwanyana wa strata, I don't mean ke a stripper, ke a tsola ke matha ka mapona-pona. I mean I'm always on the street. Ke a rekisa chomi, ke dula ke tshwere methwalo. So ke sebetsa ka beauty, I'm her makeup artist, everything beauty. Ke fumane ya Thembisa, waya. Oh, yes, guys, ke Tlalani Sisa, the lady behind my beauty. And you already know the drill. For you to book her, I will definitely pin her numbers under the description box. And with that said, for those who do not know, Young Zota, we let them the reality with Dolphin. We let them the reality with Dolphin, Anale. A sad story to share. O boletse dilo tse leng gore di le da kosha botlhoko. She literally broke the internet, honey. Yes, ba bantši ba ntse bile ka the Young Zodwa, right? And today she's back. She's back today, and ke tlo mo fa the platform ya gore a re botse gore na after the interview go bile jwang, and re tlo kenella ka gare ga ditaba the actual reason why she's back. But for now ke nyaka gore re touch ka gore na go diregileng after the interview, situation ile ya change, go ile gwa direga eng, then re tlo kenella ka gare ga taba. Just chill, don't go anywhere, just chill, right? Young Zodwa, we like that to the reality with Dolphin, right? Yeah. So after interview go ile go ba jwang, the relationship between wena le mama, batho le bona ba ile ba reacta jwang, just explain to everyone who's watching. For the past year, mama, like treatment I sa tshwana le last. Because ke bona ka mokgwa o treatang, she's trying. Even though ke tsebe gore wa nyaka gore o no diela ka gore o bona batho gore ba reng, but nna seteng la ka ke bona nkare wa try gore keng a ngamogele and then a ntšee as ngwana gage. So, and then another thing, public I sale the same. Ka mokgwa o be ba diang gore ga ke posta a video ba bolela dilo tse di bad, even though ke video e sharp but ba bolela dilo tse di bad. No motho wa kgona go commenta re ke botse le ga di sa tswe pelong, but ke ratile the fact ya gore a ba sa bolela gore wena o befile o seko wa tswetse you're ugly. No kore ba bolela dilo tse di smart, and all thanks to you because ba bolela dilo tse di botse because no ba tseba gore who I am. That time they can understand or abantsebe, that's why ba bolela so by one. So everything The relationship between mama and like right, she's fine. sharp. Yeah. We are not fighting. Ra bolela wa ncheka by one, even though the distance, but wa phone today did call. Oh, Or okay. I wish you well. Oh, a tsebo gore wa boya. Yeah, Oh, okay. So like So what will you like to say to mama right now? Because the last time you did say, I
I think o rile wa mo tshwarela, right? So now since the situation has changed, what would you like to say to Mama? Do you have any messages tse leng gore o nyaka go di romela Mama and everyone out there o leng gore o change their behavior towards you? Is there anything you would like to say? Nto like nka rata mmotsa gore if go na le mo ke mo kwisitseng botlhoko a ntshwarele. Yes, go gona like mo ke mo kwisitseng botlhoko le nna I can feel it gore ke mo hetile ba sa expect gore I'll become like this. So like Mama, if ko kwadisa botlhoko ntshwarele, even though it won't be easy, but try, because le nna I'm trying to fix myself gore le wena o kgone go nshupa bathong gore ke ngwanaka. Yes. Because like ka mmona gore wa try but o tšhaba gore like batho ba tlo mo judge because of nna. So like ke kgopela ntshwarele di tswa pelong yaka. It's not like ke bolediša kore ke ko kgatla batho or lena, ke bolediša di tswa pelong yaka. I so wish your relationship yaka le ena e ka ba strong, each and everything and support le nna ke mo supporte if go na le money than support, and I'm willing to change gore le ena a feel bjalo ka motswadi. Okay. So now re kenella ka hara ha taba ne. Hence maybe ke nyaka gore thome ka the positive ones first, or at least to be right ne. The actual reason why you are back ke dumela gore is because o nyaka go fixa dilo le batho ba leng gore o ba kwisitse botlhoko. By the way, this is the reason why I brought Talani in the studio, because ke nka mmitsa a fan. Ke fan engwe o rata Zodwa ka pelo le moya. I remember the time ke mmotsa ke re ke o interviewer yang Zodwa. A re yo Dolphine, I love Zodwa. Ngwanola ke a mo gifta, ngwanola ke dira 1 2. That's the reason why a le mo studio, right? And ke tlo gopela gore a chipe any mo gare ga interview. So le ska makala ke tlo mmotsa the question just to be clear with you guys. Yang Zodwa utlile to the reality with Dolphine Walla, right? And after 2 months, wa dira manala, right? Wa sekolong ba offera go ruta manala mahala, right? Le nne be ke bona jwale o thoma o movela to the right direction. Ankere until ke tlo bona the video tša o tšhoša on social media. Batho ba bantši ba nthekile, batho ba bantši ba re gape motho jike re mmona mo social media. Jike re mmona mo podcasteng alla 1 minute walla 1 minute Zodwa o mo godimo ga snookeng o busy ba mo dira ka Did you see that video, the video that I'm talking about? Ke bone. So o ka tlhalosetsa batho gore actually what happened? Go tlile jwang gore o feleletse o boela to that life o leng gore o ile wa announcer on social media? You even made a video about it. O bolela gore guys ke a tlogela, a ke sale young Zodwa. Please call me Chanel. I'm living this life. I don't want to be a stripper anymore. Jiki out of the blue. And you made that video 1 week. Then after 2 weeks, you're back on the street. Like, ke nyako tseba gore actually, ke eng ntho e go dirang gore o feleletse o boela on the street? Ke eng ntho e dirang gore o feleletse o boa? Like, is it because ke life e o go tšeng o e tlwaetše? Is it because wa nyaka go ba this way? Or is it because maybe a ke tsebe ke eng ntho e leng gore e dira gore like o feleletse o e ba this way? Like Like go tlogela o kry-a ke nyaka,
but to kry gore situation I know wa nyaka, empe ya to that point ya gore ke se ka kgona go tlogela because go nyakega di-cosmetic dilo onkwešiša so ke tlwaetse gore ge ke nyaka selo ke a se dira ka nako e ke se nyakago so ge ke nagana gore eish ge ke tlogela nka sa ba le tšhelete la go reka dilo tšela cosmetic ye ke e kgonago go leka dilo tše dintšhi ga botsebotse so o kry ke dutse ke nagana gore ge ke tlogela what am I going to do ka life yaka ko dula so and then ka boela back monagano o tlo mpušetša back some other time le ditšhomi ba re no se ka tlogela what maybe ke nagana gore ba mperekiša because bona ke re le bona ba benefita gore ke tsamaya le bona ba no bjala that's why ba encouragea bjalo so like ke ntho ya gore ya mpušetša ke situation because my mother is not working language so I'm not sure gore o tla kgona go nthuša financially my father is a liar some other times o tla o tshepiša gore today I'm gonna give you that money ebe a sa ofa a o fe ge yena šetša nyakile so bokoko nka se ba consider too much in this because le yena o iphelela ka tšhelete patial which is e reka dijo and a ke tshepe gore nka taboga ke le o mogolo so ka go koko ka re gopela go nrekele di-pads ke a tšhaba wa tseba gore ke a kgona go gomola le ge ke shorta ka something so ke tšhaba gore ge ke tlogela nka sa kgona go dira dilo tše dintši lankwešiša ke ntho e ndirang gore ke boele but as henceforth ke kry-ile something ya o e dira yes ke gona gore ke a bona gore ya okay ke tlo dira manala ke tlo dira batho makeup and try some other stuff tše dingwe at least tšona di tla mphuša gore ke se ka boela back to that wa ikwešiša And the reason why go botšiša di-questions tše di so is because batho ba bantši ba ile ba kweša ke video e la bohloko too much, right? And that's the reason why ba ile ba feletša ba ntega, including le Tlalane le ena. When she saw the video, she was shattered, you know. Mo e leng gore ba se tlhalosa nyaka anything to do with you, but nka se mmolelele. Ke nyaka go mmotša gore na, how did you feel when you saw that video? Yeah, go bolela nnete, I was disappointed. Not in the way ya gore ke a judge, ha ke motho lo judge, but for the fact ya gore ke a tseba gore na Chanel o tswa kae ka bophelo ba hae, ene lerato la ka for yena le developile mo kae, because go bolela nnete ke tswa hole ke mo rata ke mo supporta out of dintho tse ngata gore from Facebook before di TikTok tsena di fihla, like ke mo ratile from back then. So ha ke bona video ela, I was so embarrassed on your behalf. I don't even want to lie. Ke a tseba le ha ko founela ke le ka batla ho itshwara hanyane, but ke re not on the phone. Mohlomong ha re kopana ke tlo jwetsa, but go jwetse fela ka mokgo ke leng disappointed gore Zodwa he batho ba senda di-link, because hona le mohlane ke mo gifta, like di-gift tsa ka tse ke di etsang live-eng ya ka ya TikTok, ke rata ho di fa bana be leng hore ke a bona hore ba na le potential, but they don't know hore na ba qale kae. But as for Zodwa is different. She is a potential yena ka bo yena. She didn't even need ntho tsela, but ho bontsha support le lerato. Ne ke mo, there was even this other time ne ke mo gifta lo seng ko fa perfume o bile go watswa. Ke smell good girl. It's all about unkge monate. Ke mo fa ampinela mono a ntsa re Tlalane wa e baka. Tlalane wa e baka. Wa e baka Tlalane. Wa ke wa gopola no. So it was about that time. Ebile ke tseba ga ke kena live. Di gift tsa ka tse ke nang le tsone, because I'm not a social media hakalo ke kena TikTok for my own things ke tswe. But di ntho tsa ka kaofela ke ne ke di fa Zodwa, because so far so good ke ne e ke bonang hore o hloka like that support ya hore a kgone hore at least foundation ya hae e be right. Ke motho e leng hore ke sa mo tsebe, ke ne ke mo wishela ditaba tse monate ka bophelo bo monate, hobane ke bona bolleng ba hae bo e leng hore yena ha a bo bone ka ho yena. Okay. Ha ke tsebe hore na ona hlokomela hore wa bona hore ona le bolleng kapo ha ana bonana. Okay, to me I feel like batho ba bantši ba nagana hore
ga ba apara diaparo tse dinnyane for example ne or maybe batho ga ba di-America o dirang maybe o nagana a ke tse gore ke bejwa o nagana gore the reason why batho ba bantši ba mo rata is because of like the brand Young Zodwa a ba mo ratele for boyena ba rata the brand Young Zodwa so wena what drew you to her like ke eng ntho e dirileng gore o mo rate bolela nnete Zodwa I didn't even know gore Zodwa is not her real name ke mo tseba e le Zodwa le ha batho ba ba re Zodwa ha ke nahane ola a moholo inspiration ke nahanela fela gore ola e ba mo bullyang ke the way ke mo tsebang ka teng ola e ba mo bullyang elo a etsang di-video ngwanelo wa zama wa trya confidence e re ha ke mo sheba nna ke ikhopole gore like tlali hana o tswa kae o fihlile jwang mo o fihlileng teng because ke na le nthola ya gore batho ba bangata bana le ho mpotsa gore wena confidence e o nang le yona o e tšea kae like o enka kae because ke motho e leng gore ke sebete ke bile sebete ke le monyenyana so ha ke sheba batho ba o tshwana le bo Zodwa le ba bang ba bangata ha se yena fela ba bangata list ya batho be leng gore ke a ba follower e re ha ke ba bona ke bone bolleng ba bona kapa their worth e leng gore bona ha ba e hlokomele ke hopola gore le nna I was once there ho bua nnete matsola I'm not blaming you gale re di apara di shoti gale re apara di crop top gale re batla go fita in haholo nna from my side hopola gore I was a teenage mother ke hotse ke sentse ke tseba dintho tsa batho ba baholo but on the other hand ke sa enjoy that youth ya ho expose matswele a emeng wa bona so nako ha ntse tsamaya o khutlela morao it's more like o sa past stage o tlo ukwisisa e ka ga o hlaisitse dirope o motle ntho tse jwalo until ke realize go no man actually le ha o ntse o apere hantle o apisitse mmele wa hao o tlo bona boleng ba hao o ntse o le jwalo there is no need ya go o be matsolatsola hence why ke ne ke tshokere le today ke tlo rata bua le Zodwa a tsebe hore ke mo rata ka pelo ya ka kaofela ene ke a tseba hore ha se nna ke le mong batho ba ngata ba batlang hore kapa ba wishang hore Zodwa a ka ba a buleya mahlo ka le ihlo le rona batho ba mo ratang re mo ratang ka lona because yes o ka no batla ho tswa wa fumana o ntso khutlele ya morao sometimes tlametse o check di surroundings girl hore batho bo o nang le bona are they batho be leng hore they are inspiring you are they benefiting from this life that they are living because do they want you because they want to see a way forward ya bophelo ba hao bo fruitful na yes o ba bone ka mapona a ba berekela wena mapona ha o berekela not everyone ho baneng a sa o berekela it's going to take me back again nna batho kaofela ba tseba story saka I was a nanny but ila ha ke tloela mosebetsi wa nanny due to lack of education because I did not go to varsities and stuff hona le mola mo elong hore just like hacho you feel like oh my god what is it that I can do ha ke na mangolo I cannot beat myself about not being educated ba bang ba tlo re ke choice it's not a choice sometimes we tola all the situation in you for the fact that you were still young or you are still young wang understand and then also ba no sa thole mosebetsi like here o sa thole digigi o tletsa jwang ba tlo go use what you have hona le di inspiration ka ntle like bo the big Zodwa bo mang ba tsolang ba mapona bophelo bo ba bo phelang le ha ba bo representa kapa ba bo presenta mahlong a rona re le bana re shebile bona we think it's silver platter everything itla jwalo of which it's not ntongolo ngwe e benyang ke gauta ke maka but how we tshwanela le nna so o itshwanela le Zodwa o itshwanela le ba bang ngata because ha re ba bedi fela re ba bangata hona le be leng ho gona jwale they are dropping out ba tseba gona bophelo bo jwang ka ntle ha ba tshwane le rona hona le be leng ho gona ba bona gore no nna ke na le body ke na le ing I can use what I have to live this life ene e ba berekele rona ha e re berekele because hona le the point o tlo hlokomela okay di makatso ya mo berekele dieketseng ya mo berekele ba kentswe ke nna ba o sile mo ba ka e bona ke bale ba Dubai ba kae is because madlozi a bona
le badimo le modimo wa bona kapa tumelo ya bona, it's fine. Wena batho ba o tshwereng, chomi, o ka zama ka mokgwa o ka zamang ka teng. If it's not se modimo a se batlang kapa se badimo ba hao ba se batlang, ha o tlo wina. If it's not giving you peace, you are not sleeping at night, leave it. It's not for you. Hona le mohlotlo kwa hore wa batla wa forstella chomi, it's not for you. Le ha o trenda ka dintho tse seng right. It's not like wa benefita. You don't benefit anything. Ka o ba mapona. The gigging, I'm not even sure mohlomong ba o patela body million tsa hore o tlotla o phela bophelo bono bo batlang. But even if o ka nka one sweet, ba o rekela di-packet tse 4 tsa di-sweets ba re tsa mo rekisa, di tlo rekwa. You're going to make a living out of it because ba o tshwereng ba tlo bulela ditsela. I'm saying that because I know. Ke phelang ke bolela ke re nna a ke judge batho ba ba robalang le banna for tšhelete. I don't judge them. Batho ba ntse ba nana hore I'm a Judge Judy, by the way. But I don't judge batho le hore ke like ba ba bitsa, I ke nyako ba roga. Ka no re yeah, bona ba bo Yes, matsolatsola bo maroba-roba. I ke ba judge the sex worker. You know why? Because ke a tseba hore motho mo le mongwe o na le a set background. Yes. A go kgonagala hore motho a ka no dula fase a re ke nyaka go rekisha mmele for tšhelete. Hence ke sa mo judge. Hence you are back again, right? O mokole a o se tlalane. What will you like to say ka mantswe e leng gore o bodi tsona? Nka rata ho leboga like since like bophelong ba ka. Ha gona motho a re sa le a mpotša mantšho maso. Ba tletše batho ba re ba phela ba re bona ke di-advisor jaaka but mantšho a maboletšeng ke kwa ntladitše pelo. Sometimes I do wish gore nke be le bommaka, maybe things would be better. Nke ba o le better, Maybe. So ke a leboga like ntho e ke tlo promisang gore I won't disappoint you. I'll try by all means gore le wena o bone gore o dirileng bophelong ba ka. Even though it will take time, but opela gore o be patient le nna. Ska mfelela pelo. Ke tlo try by all means gore ke o dire gore le wena o be proud. Le wena tšatši ngwe o yore ya a šulo tšwa matsogo ngaka. Ba mmona gore o kae. Bye bye. And also, Wilampunelo le sepetlele. That's the actual reason why you are here. Umpunetšo le sepetlele after ba fetša go dira operation. Ke gopola o tlhalosetse batho gore na go diregileng gore o feletšwe ba sepetlele. Yeah. Gore ke feletše ke ba sepetlele. Ke dutše 2 weeks ke na le di-pelvic, ke kwa di-pelvic areas. The pain, like. Ke kwa like di-pain mo ke ene le ka mo morago. Okay. Kore like ke kwa nkare a ke tsebe gore be ke tlo re pain nka bolela bjang. So ka botša guy o ke kwa nang le gore no, I'm not feeling okay. Ara maybe kore performile too much, maybe mokokotlo lapeng. And then I rest, ka itlogela ka ra maybe ke tla fola. And then I went to Clicks. Like if it Clicks, bang offer tše bang offer. Then bang offer ke ano but the pain soloko a di thule. And the pain ye ke a idumele ke ja dijo. Because I ke ja be ke feelang ka re dijo tše and be ke crave dilo tša re a ke di rata. Ke crave dilo tša ra sanka ka di-text tša bophelong ba ka. But ke di crave. So kaya suggest gore re ye doctor-eng, I didn't go ka ja tšhelete ka ke tlo ba sharp. Ke bona gore no ma ke be sharp ka feletsa. I remember I was at Johannesburg. Ka feletsa ka re yo ke tlo kgwela ngwana batho. Ebile yana ebile ngwanyana be ke dula le ena. E ba sa itsene gore a go botšiše gore o sharpo. O no lesa wa tšika mara wa o bona gore o kwa botlhoko. And then ka mo kgopela ka re tšome mfe 150, I wanna do this and that. A no re ke tla go fa a tswa mo nna. A sa mfa. I had to gore ke kry transport ya bošigo. Ke gae. Ke go botša re ke tlogele Johannesburg ka 12. Ya bošigo. Ka re no, I'm going home. Kampane ko kgwela gae. E seng go le so. Because the pain tse, yo,
especially flu gore re e be e sa nyake pain ba re keng phefo because ka bošego yo be ke kwa nkare like a ke tse gore pain ya go belega e bjang but ka mokgwa e be ke kwane be ke kwa nkare ba ka ntšha something ka mogare and then ge ke fitlha gae ke dutse again still ke kwa di-pain ka ya clicks ba mfa dipilisi tše dingwe is like ke nkare ke injection ya ela ya leno ya gore pain e nkare ya e gore a ke kwe selo ka dinwa dipilisi tšeo di a fela ge di fela that pain ela ya boa and bjalo e boa ka maatla ko botša re that Monday ke tsoile matlagosa ka re ba founele ambulance a ke loke ke kwa ke tšhaba le go ponya matlo ke bona nkare if ka ponya matlo ke tlo tsamaya and then nna self le ga ebe ba sa tsebe gore ke sepetlele nna self ke tsamaetše ka ke ela sepetlele ka botša gae gore ke ya sepetlele a ba re loka dilo because I'm scared I bona ka loka dilo tšaka ge ke fitlha ebile sa nka ba ntšela nako but public hospital one ba na le go tšela nako ba go tlogele but nna they didn't ke ile ke fitlha go di-fileng ga o sola re tlisa fast a re masengelela ke re wa tseba o le famous things di ba fast yeah and then ba ncheka go botša re 7 ya di-doctor be di phegišana ka nna and la tsa re ba bolela sekgowa sela se se dipisa gore tše dingwe go bakwe like ba mpotšiša re ba botsana gore it's not the first one the second ectopic but the first one it was not bad so ge ba ncheka ka barekeng ya scan sela sa go checka ngwane ba kry-a di-flood but there is something they see but e kwaletse ke madi gore madi a tletse all over so they call it PID ya grade 4 it's very dangerous and then ba bolela dilo tša bona ba nseketše ko botša gore ba ndirile di-scan more than 7 times madi a ke tsebe gore ba ntšere madi ya mantšha gore ke feleleditše le mo ke sa sana le madi so ba tšea ka mo pele mo khoneng because mo ke be go sa sana madi ge ba ntšheka madi ya ke be a le high 400 and something and it has to be 99 class but ya ka was too high and then ke ge ba re ba ntlhaba because be ke kwa di-pain and then be ke robala ka dimpa be ke sa dumele gore ke robale flat ke ge ba ntlhaba ke tsereng tronkile ka robalanyana ka khutsanyana ke ge ba re ba ntshware and then I had to go for operation gore be ba ntseya madi ya ka 44 ka dilo tšela tša gona tše 444 gore doctor a tsenang o tšea madi o a tsenang o tšea madi gore ba dira this research ba biditše le specialist be se le around then ba mo kgopela gore come and see what we are seeing these things and I was not bleeding but gore be ke sa kwešiše o ra gore go nwa bjala gola le go ba busy ka dilo tšaka be ke sa nake gore ke emile and I once e be ke kwa gore ke na le di-cravings nyana tše di-useless but I didn't think gore I was pregnant but guy gore yena e ba bona is just that e ba sa ya kore ampotša gore no ba bona I see something because le yena o tšhogile ke sa sepetlela I'm scared ka re why ra tsamaya I don't wanna make you gore o feel it down and then ke ge bang admit ba re ke se ka ja for like 22 hours and ya kry-a le gore vele dijo e be ke sa di nyake and then a sanka ba botša gore batswadi gore wa ta ke signage nna self ka signa and then ge ba ntšea fro ke ya theatre ke tsene ka 12 from 12 until ka 4 because ge ke ya I was crying ke botša modimo gore like why tshwantse go diege so e be go sena another way na ke mo ke tlo realizang gore bophelo baka bophelo bo ke bophelang and I feel like nkare modimo ba beile trap gore ke go go tsentšha moke gore o kgone go realize gore bophelo bo bophelang a se bophelo bo ke bo nyakang ko botša re ba ntimile le gore soloko ke salle
kore le ge ba tsentšha ntho ela soloko o ska lla ke tšhoge le gore what if a ke tsoge so ge ba ntsositše more than 4 times ba re ke sa responde and after bo ma 4 times ke gona ke respondang but ba re o ska tswalela matla ke wa bula ba re o ska wa tswalela bula I thought it was a dream but after ba feditse ge ke re ke a tswa ba re no o tlo ke go batse ke gona ke bona gore it's not a dream and what hurts kore a ba mpotsa gore ba ntšhitše ngwana gore what happened ba re ba dumela di-video gore ba go tseye video while they are doing all that thing because ge ba tlhalošetša family nna tše ringwe a ka bakwa but ba re the tube e beile rotten too much e beile e bodile kore nkare be e fedile and even the other one still le yona ba re ba iphetšitše gore at least ke kgone but the chances ya gore ke be le ngwana they are like this because le the other tube ba re go ya nnakong ba tlo entšha ke tlo feel di-pain okay because na ho bompone lo mpoditše gore o ka se tlo sa dira bana because ba rile di-chances but yena they're very slim o rile bana next but ge ke checka Google it says it's possible to carry ka that one tube it's possible yes it is possible so but that's why le guy are the chances they are too small they are too because small now I didn't know gore they removed the baby and stuff I heard gore guy are sendele file ka mo shootela each and every guy page you mean your boyfriend yeah ka mo shootela each and every page ke ga I tlo ba open are what I'm going to tell you gopela gore o ska nkwatela but I'm going to tell you the truth ngwana ba ntšhitše I felt gore nke ba le mogauso gore nka re nka mogama because le ge nke ba gomotse bjalo ka family e gomotse because bana didn't say anything la kwešiša so like operation ela ndirile gore ke realize dilo tše dintšhi too much tše dintšhi tša gore le ge ke dutše ka ke potšiša but ke leboga gore e ndirile gore ke bulea maatla ke bona gore modimo ntho ke neng ke le industry 5 years but there is no progress yes go na le batho ba re ba dira this thing bona ya ba berekeleze a o setlala na boletša re ya ba berekele ke ba le ba tsamaya ka dikoloi ba dula shapo mara nna ke a bona gore a imperekele and people are using me for the businesses tša bona di phakame so operation ela yo it was something ya gore le nno e nkwisa botlhoko it's just that nka se no bontšha public gore I'm not okay ke ngwana bobedi o ke mo lose but first one it was not that bese botlhoko but this one it's very painful because with the same guy and ntho e nkwišang botlhoko with the same guy and how long have you been dating the guy I was still young and ke sa le setlile how old is he yeah I think 37 or 38 38 years yeah I think that. How does he feel about the lifestyle your lifestyle le ke mmotsa re ke mo feel this idea ka re ke nagana so and so because there is someone who is offering to help are please dear do that because now I love you but ke chaba lifestyle ya gago gore people ba tlo reng le family ya ka e tlo reng but if you can change le ge ko tseya I will explain gore she's no longer that person o changeile so grab the opportunity ka matsogo a mabedi and we ikemisetse o showe gore le wena and o ska raloka ka batho ba le kore boletše mantšho a mentši a re o ska raloka ka batho ba le ba senya nako ya bona for dilo tša gore wena wa tsa gore you are not ready make sure that o ready dula fase o ke nagane shapo gore o nyakeng that's why ke re maabane I was so stressed le blacketa re tšhomo wa le quiet today o ntse ba ke a bolela too much o ntse ke bolela ke na le di-jokes but yesterday ke nagana gore modimo is it ke tsele o nyakang ke tsamaya na if not nlo reach nna sometimes ge ke
ke ya ka gore ke bone something ke a bolela gore gopela re if a se ntho e sharp gopela gore ke le gore ntho e bad gore mpontšhe tsela but I slept like a baby a se ke le gore selo Yeah. it was clear Gore And, Modimo o re lokologa. le ge ke ya Otle. and-e le ntho ya gore eng confuse gore ke tlogele no ge ke ya digiging ge ke fitlha I feel like a ke tsebe ke feela nkare nka boela morago ke feela nkare a re cancele kore ke bona nkare batho ba le ba kore ke kwa nkare go na le Ba go imela. and ke kwa nkare go na le something e tlogeleng moke because no ke na le ditlhong and And in real life o na le tšone. but staging ha be ke se le Ha ona never ditlhong, mind but yes. no O I Chanel. was doing le no ge ke tsena staging ke a tshoga like ke ba like but ke ra I will do this ke tlo kgona ya ke a kgona I know but being honest I'm no longer comfortable ka bophelo baka le o kry-a ke nagana le go gwa ka re nka re modimo a ka ntšha e sa le ka pele gore ba tlo kgona go lebala ka nna I know gore it will take le ge di-video tsela le ge nka changane go na le possibility ya re dio tšea bo ma-one year two di tlo tšea forever di tlo ba di le gona and o ka se di phumole le ge nna nka delete some of my stuff but e tlo dula e le gona that thing until but the fact kore ke tlo ba ke changile And also there's this thing about your past does not determine your future. Now we are building a new direction we are taking a new direction for Chanel, not Mazingel, not Zoto, right? And now my friend believe I believe in second chances. I think you do. You also Yes, I do. That's why you I are do. here. Ga ona motho a sa deserving second A second chances. chance. I get e ka no ba ele tse pedi, e ka no ba ele tse three. Le nna was skeptical gore o tle mo ke because le nna ngusitse botlhoko, you know. And le batho ba leng gore ba around nna my cycle le bona ba gusitse botlhoko, you know. Was like if I ka boa then what about my image? What about the brand? Yeah, the reality with Dolphin. Ba mo tlisitse hape after lo tsa di dirileng ko stage because e gusitse batho ba bantši too much ke what you did ko snookeng. ya gona e kwisitše batho ba bantši And that's why be ke nyaka go botša this question, right? You didn't know you were pregnant. Can you confirm? Wa confirm gore o bo sa tsebe gore be ke sa tsebe o bo le tona. pregnant, right? And in my mind ke ipotša gore what if the time o bo stripper ko snookeng, the time e be ba o fakela dilo ka mo fase. It doesn't me People no it said doesn't me not Dolphin I don't do that